Debojit Singha phan apran karmudet abang pubang hini karbiang longrai kom sai khere deng kachingna. MSDP schemes pen kikim phonglangso LP school hem patang tede. Langhina long kipir ke thak hem kikim ka patang te phutak contractor phan insai nang jipura US UK ya song ke hang. Kardom pini karbiang long life Adap Abirta long pen Elisa major bon kilimpi nonar juik tha birtang ton pen kiram tang aruni phai krip horni tipu dhansre towar pialong Debojit Singha phan pistol pen apran karmute kang da tum bang hinia phan kiram tang aruni phai trainer cap arni nep ingnang long pen karbiang long rai komasai khetum isi thedung asai kichu nang thek plang pon lo Dipu dhansre towar pialong kedam tang aruni phai krip horni anarlu tet inut beha klem bang Debojit Singha phan pistol pen jai thom ap tekangsi apran armut tekang det pen a mobile pen apache bai ta pon pidet bang so puta karbiang long rai komsai khetum kiri katari basai deng ponsi kedam tang aruni phai trainer cap ani bang hinia phan nep inang pon lo rai komsai kheri deng kachingnang check bang hini lake manja so Francis inti lapen alang lilong lapusona sailang no ke claim rap abang tu di purong so pelong ke do wai song terang atu phan ame thang hemalong pen nep inang pon bang so hut Debojit phan apran ke en pon ia pistol pen amu ke reng ni tholong pon Debojit Singha phan kapathia putak nitumsi adai lokusi kachingnang check bang hini tu chikbi ko halapu police tumpen therang ke phan ke than pon atengke ganghu pon dera bai ka bang ke dimapur long an ke jordang je phan si bonta kedam tang junior ni pen di thuman jala pen dilaya police chelangsi kiri tade basai deng pon এখন শুরু কৰি লৈ গৈছে আজি এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছো আৰু তেওঁলোকৰ পৰা হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিস্তল আৰু হজিব 5টা গুলি আমি জব্দ কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি হত্যা সংঘটিত হোৱাৰ দিনাই মটৰচাইকেলখনো আমি ৰিকভাৰ কৰিছিলো ডিমাপুৰৰ পৰা আজি দুইজনকে এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত বুলি কনফেছ কৰিছে নাম কেইটা এজনৰ নাম হৈছে ৱাইচং তেৰাং তেওঁৰ ঘৰ ডিপুতে আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তিৰ নাম হৈছে ফ্ৰেন্সিছ ইংটি তেওঁৰ ঘৰ মাঞ্জা তেওঁলোকৰ এজন ফ্ৰেন্সিছ ইংটি তেওঁ নিজে কৈছে যে কেপিএলটিৰ লগত জড়িত আছিল আগতে halapu kachingnang check Francis inti abang ke KPLT long kacharap dona bangku lapen bangso sailang no long mate dipu dhansri long Debojit Singha pen latuma phan kapachetong long lok pen Debojit Singha phan bele pen pa apsi abai kilo dun dema bangso puthak ritar li bom lang puta karbiang long police atun pen ninje pon দুজন যি আসামী দুজন আছে দুজনৰ লগত কোনো তেওঁৰ ছোৱালী গৰাকীৰ সম্বন্ধ পোৱা হোৱা নাই বৰ্তমান ছোৱালীজনী ক'ত ৰখা হৈছে ছোৱালীজনীক সোধপোছ কৰি থকা আছে ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে আৰু ষ্টেটমেণ্ট খুবেই প্ৰয়োজন আই উইটনেছ ছোৱালীজনী আছে যিহেতুকে আমাৰ বাধা আছে সেইটো আমি কৰাব নোৱাৰিম Roshan Hanse's report from Dipu for Karbiang Long Life. Lakhain koi rapon nilip constituency ke parlo koilamati pen kilometer ke thom kahelo ramterang arong along KAC pen lo kachare hem kim pilo bonta kumatsi ke chok chelo ne labang so school hem ki kim patang te delo Karbiang Long atokanu ke do arara tumaphan kemesen pen rong group inglong arok ke do kidu ke lak arara au somara tumaphan ta lo kachare hem dovek nang chi pusi ramterang arong along ke do phonglang so LP school ki kim ponche phan KAC tum siding pon bonta labang so school hem ko piko son mate ko marabang pusi ke chok chelone piniarni anta ki kim patang pi pedera jok osumara tung loka charni je phan kisun chi tong ko bang so school hem kitang ja phan angli tum along setame chinung ridun lo school somar same kidu na thai ka wepen ko ananin ritum ka seksak lo kase kitang ja phan ang chat na chi thanan thlo komentu ningkan pan sila bangso phonglang so LP school kikim pangcheng 2019 nan kan na sikim la kela pena phian ke kikim nu wang wi mada rang we tita rang we la thong dam je we ma dam je ya hot pen ke la da school ahem tang det osomar dom not si lo pasari phan toy dum ade ke ha e dukhora gov school la pen LP school la dukhora berong LP school da ade bang la da rong sila pe tham padun ya
de pier lo corona pen jok muni de hem pen hong te long lu wa hukum ave prang ke school hem ki king kiran kapatang te re ga joining 11 corridor community hall along si osumara tu phan lu than pon bom bonta ahut pen ke tong se kot mai meeting ke do kok ani ke school pa ve pen ko lazila pusong lu ka charli arta hu jong si tangre dum re kulo te lu ka charli ana ki jo bi pen ke arta nang do bom si mu ke lu ka charli ana ki ani ha he dat si in ton ko la ben ke the ke re ana ki ka ti thuk mate kapa bi do na to war si dam long hai di hulala ma sini tum tais usumara tum phan lu ka chari bang non dak si than bom na si labang su ni tum phan school bang building bang high school nang pilo sitami labang so building bang kan ke thom an bag dulo yo no nan da patang te delo si labang so school bang ni to phan prapjin pen labang so building patang poni pasi ang ni to phan sami aku chuni rithulo na si ni tum lao sumar tum sami mane akhi helo ke to den gote asap pasik sa gocha si labang so school prapjin pen ke patang poni pasi na tum phan da chuni la sia kisung kapa ve der che phan ronga sora tum kani ripona tenke MSDP scheme pen kikim pona school hem prabjin pen nang patang ki pona GPC KACC and Tuliram hanga phan kachuni ripatu pona diagram terang rong besi ni di na itinerary dunji palam ke la beno la bangso apung bangso school LP school ke patang ponjia phan kalbeng long ke the kiding kachari tumalong sami puthona itinerary dun la bangso school ham tining bung na patang PG pansi ni di itinerary dun lo athemani tu nada osumar tum sidami kachali awar sai ki kom hek penajak nai tum han sami na itinerary du la bangso school ham ke patang dawi phan Chukiwala pen sonjit ko la pen koilamati pen senson ki karbiang la Kiram tang aruni phai cleaner cap arnikang sampor phai hini malom National Highway Kripo Arunachal pen Meghalaya kedam bom agari hum ahiring tang rak pen kaching koya jok adi malong amat inu apran kedam la pen inu darenga hukeso Kiram tang aruni phai cleaner cap arni National Highway Kripo towar pi Biswanath Bali Pukhuri along Arunachal pen Meghalaya na thukedam Hyundai Ascent ML05Q1959 agari men kaching koy phira jok adi malong amat inu apran tamju lapen inut ahiring tangrak areng husuna birda kelong du na tengpen apran kedam joy bangpu sankar chetri lapen areng ahu ki so bangpu Rajesh Yadav pusik thanpo lapen bang hinia hemta shilong puta thanpo halap buka chingkoi ke thek dum lo tumpen ke thanpo na tengke towar krong pletum towar kaselam po majok towar bang pinang an kahenu du la so jok si kachingkoi pusik thanpo bang so hut areng ahu ke so bang prophan tong se kot se kelang che phan pura Biswanath Sariali Govt Hospital along an palesi se kelang asai dengpo Biswanath pen Chandra Singh Rongpi Karbiang Long Life Coronavirus ake so Abirta Karbiang Long Life pen arni vang kapacheta galong kachipajok JBD Sorkar hin pen kapithigaron nangli kroiloma Dead angkang pialong along ritin along ta corona ke so phai kangdang pontu bomajok asam along ri along ta kaphere memeang ang along ri non ilitum along dulo ilitum along ri angkang along ta corona ke so phai ki jumbo mang thek ke long ipenle lockdown ka pawek det kali donato bangso ke so phai jumbom lupuke ilitum ang bom maduta matha kertang ilitum adera long non ke so ke krang bom lake corona second wave pulo ilitum bang phubang fitinta second in koya por sabun pen rika charsam nuka na pe kachikup anparta hem pen angtang hong ke barahut hand sanitizer kachivira son hehuin nang tengi kali pulote non ke dobom corona second wave along pen anparta non angdung nang kiti iji purun ke thom nang ke lehut ilitum ang bong chelang duno dakchi ahok pe jongsi langdam lo pulote bang akhaya son le ke chan ke jar ul sona khai kali lasi sorkar pen kapithigaron ilitumang bong maduda patipek petu corona ke so pen kachipehology phan imprint ki hun kenang soralong nonamat ke English Hindi alam pensi online vaccine website na bonta aporder ik pin pen mithanga khailam peta bangso vaccine online website lon ke thaba sai deng kon pupusi central government hin pen lamchak chipi pon athema local language ka ve pen pinang rat kachini pet ka ve ki sundu Kaduka ve son kripli mithanga khailam pen online website kedeng kadupo keso phai ke bat pon thubo majok nangli rong ruba longle doik bom seta town city to mona son lopura nangli mathano asam along rear lo isi rong ka chuki irong along bang phomulu pena thak anjong si corona positive to kok pulote la so hawar arong along containment zone alu along si parlu ponitu
rong rubara da phan kisung katura lama thasi government hin pen labang so containment zone ang kang phan kichu na son kapitik pon du labang so lam aru chiklo kedam tang ni phai crit roxier ni si government hin pen pachini pon Birta kachini do na tengpulute containment zone kapitik pon arnian tirap kapajul pon iklake sanglin krepo dalilini hanjang kilini intili alunin holapen harsun ki erabang lini Bonta nangli rong along bangso ke so maduta kelong le pen containment zone ki bi pon jok plot je phane chethan pen bor I guwa News report Karbi Anglong Live United Student Union of Karbi Anglong asongatum kedam tang ni phai cleaner cap arni langhin along ki phir ke thaga hem contractor pen ki kim ke rang kapatang te da phuthak pherang ke mai hang ponsi adai ke do contractor phan insai nang jipura ke hang padupon Kedam tang aruni phai cleaner cap arni US UK asongatum pherang ke mai ke pha ponang koklake handloom and textile cell building ahem kedam tang ningkan surhini ra cleaner cap pen ningkan surhini ra crazer cap ningkan tourism asai kam SOPD scheme pen langhin along ki phir ke thak pen chojor cholang ahem kim ponlo bangso hem ki kim jia phan pura lakri photang ka panong pon bonta labangso hem ki kim kirang kapatang pon pe dera jok US UK asong hin pen RTI jok damsi ang thekelong atengke labangso hem tang thailo pusi pherang kia mai long tang dakpon পরিণত হবলগীয়া হৈছে কাৰণ এই বিভাগটো কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ৰাইজে যিটো আশা কৰা মানে যিটো কাম কাজ হ'ব লাগে সেইখিনি কাম কাজ যিটো ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যিটো সেৱা আগবঢ়াব লাগে সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ আমি প্ৰেছ মিট আমাৰ পৰা উদ্দেশ্য এটা আছে যে আজি যিটো আপোনাৰ লামহিন নগৰৰ মাছমজিয়া যিটো For completion of remaining works of traditional handloom exhibition cum sales building at roadside amenity complex Langhinot এই যেটো নিৰ্মাণৰ কাম কাজৰ জব আপোনাৰ 2018-19 যেটো SOPD স্কিমৰ অধীনত 15 লাখ টকা আবণ্টন দি যেটো কাম কাজ যেটো মানে গাইডলাইনছৰ মতে হ'ব লাগে যেটো সময়মতে হ'ব লাগে যেটো নিয়মমতে হ'ব লাগে যেটো নৰ্মছৰ মতে হ'ব লাগে যেটো গাইডলাইনৰ মতে হ'ব লাগে সেইখিনি আমি খোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি এই সন্দৰ্ভত আমি এটা তথ্য আমি আমাৰ লগত তথ্য আছে কিন্তু Bonta ahok pera bangke labangso hem ke tangji kali nujok e hong anta adimalong kahumri damhu thekdam long lepusi US UK a tiri PMI pu bibison teron pen pherang ke amai long patini po hala puchun bangjin 2000 ka pen setame labangso sai ke claim cleared athika daraphan KAC pen insai pon veknang ji pu aning ki pung pen pachini po lapen labangso long jongsi siding pon pe mate RDP pon pe pulote sodak pen kachesong setame padunang kok puka tangdak pon thu বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাটাৰফলবোৰ আছে কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহি এই আমাৰ যোনবিলাক সৌন্দৰ্য প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ঠাইবিলাকত বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে আহি উপভোগ কৰে আমি লক্ষ্য কৰিব পাওঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কাৰ্বি আংলঙৰ এটা বিভাগ আছে সেই বিভাগটো হৈছে টুৰিজম বিভাগ এনেকুৱা অপদেষ্ট বিভাগ এনেকুৱা এটা কেলেংকাৰী বিভাগ বুলি আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেওঁলোকে কিছুমান কাম কাগজে পত্ৰহে আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ কিন্তু বাস্তৱত ইয়াৰ কোনো ৰূপায়িত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কাৰণ কথাটো হ'ল আমি যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহত তাত কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো অফিচ আছে টুৰিজমৰ ওপৰত আমি এখন পিটিশ্যন RTI তথ্যজন আইন এখন আমি তেওঁলোকক আপিল কৰিছিলোঁ আপিল কৰোঁতে তেওঁলোকে কিছু তথ্য দিয়াত তেওঁলোকে অৱগত দেখাই থাকে কিন্তু তাৰ উপৰিও আমি হাই অথৰিটি প্ৰেছাৰাইজ কৰি কিছু তথ্য Langhin pensar pangring tikathar Karbi Anglong Live COVID-19 ke sobur kachire nang panajok kiduk dat araratum kichu na kisung nang dukoklo bangso putak matha ponsi kedam tang aruni phai cleaner cap arni KAC chairman longkiti mungari dengpen hidipia hawar card ke dwara ratum aphan ake joypen sangkerona sai ke dengpon Director Food and Civil Supply Kapin Kharaten kedam tang aruni phai cleaner cap arni Adap phai cap malom hidipia hawar sorkar pen kipia card ke dwara ratum aphan hidipi lem salong ake joypen sangkeron padupon labang so sai ke deng hud Borjan constituency MAC KAC chairman longkiti mungari dengpen si ake joypen kirona sang kipi pangcheng pon lapusona porahud dilai police station OC pencheng lok benangan ke theki dingara ratum ta chetongdu
sang kiron asai ke deng porahut sarkar pen ki pipon kardaban kaselam thumia karta kiron padupon la sophie ke ac pen lem saphan langbi ke tenga kirap ki pipon ading la pen shopping complex ki king kirang bomati malong an hidp lem samai phu samsung ti pen chundang jensing itietun japon linsi kelanchari padora dilai pen bijoy rong pi karbiang long live tang ti pinya Adap Abirta ke lapon si kang tonik lo